Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag nga oras tayo amin papagayam, kablaawan, ken pagyamanan da kay amin, anaaya tamang suporta kanagiti drama tayo dito'y Jor Drama Tips TV. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Part 2, Big Shot. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Imbagpay keng ka kakapaterno tabak nangen ti anak mo ani Nicolas. Agpadada nga may na nagagay iti manugang ko ani Dolor. Un nga rod. Idey, katkatawaan lati tattao ida. Ta pumanaspas nga men ngagsa ni Nicolas. Pampanaganan da iti kulas paspas kada big sot. O anya nga ita, nakabakbak nangen. Talaga nga may nakasjay na ngagsasaaw. Kasla agong ungay, angam saan. Oray manglailok at bumigsot nga agsaaw. Balittad met kini Dolor nga asawa na. Tano kasano ti kinapaspas ken kinabigbigsot ni Nicolas ke. Isumot ti kinabuntog na ngagsaaw akas lama matay. O day ta na panagtumpong. Angam naragsak da nga agasawa. Ayun nalailo da pa'y iti tunggal maysa. Manipod nagdinada, jakpay napuutan na nagapada. Kasanungay ang makiapa jay, kasta unay mo't ti buntog na. Wan nga raw, no agungat ni Dolor, sana madmadlaw nga agong ungay, nakaslamat matay nga agsasaaw. Unay daytan kaka. Oray pa no ada pakakigtutan na kat nagbuntog lata nga agsaaw. Unay daytan. Ay, kakapaterno, pumasyarak tumamuti di balayaw. Ay, saan nga taan nakababaen? Ay, saan? Nasingpay, dagidya nga agasawa, naparabor da. Ay, unay daytan. Dumaron kayo, na. Saan aditiruarte pag-iinistoryan tayo? Dita unag, isang muna kayo. Uuwan kulas. Ay. Apay nga, apusan nyo nga iti parokong yaw. Pagsakit ka day, uno, ada sakit yung iti puso. Ay, awan barok, ang nakla atak lang amen. Dahil ko ngay nakigtutak, dinugsak naktumo ngamen. Ay, mayroong kayon kanyak na. Diyak o galit imang dugsak iti padakataw, tama diti, agin nga to. Ay, uwan nga rod barok, gusto ti ko nam ama diti agin nga to. Nakasingsingput kayo nga agasawa, makajus kayo talaga, managtulong kayo pa'y. Kasta, ti kayat ti na marsuana na. Iparanod tayo ti adda. Talaga abilibak kada kayo. Ta, daytoy napalabas abagyo kan ginginad ka adumanan ti tinulungan nyo a biktima. Kasta atibak nang sana all. Awan mo't anak may, dudwa kami lang ni Dolor. Kanagiti katulong diti balay, iso nga adalat tamat sobra mo no. Sana may ibos nga abas daw. Iso ati paranod be. Iso akas lagog ubog kayo lata. Ta map na kayo iti grasya. Ang yaman ka na kita pamatayo yun, anak. Nagtaod amin na kita iti na marswa. Iso ti dawyawin kan pagyamanan. Tayo. Talaga, anak imbag kayo, kulas, barok. Kandi yu pa isintiren, dagiti manang lais kada kayo, uno dagiti mangbirbirngas kada kayo. Dumarasudos ka kanungag sao, di may saka matay ngam, is-isa manyulat ta ida. Una na. Tawan ka si titawa na pakumbaba. Umisem ka, tapno isem manda ka, ngam noog pungtot ka.
kapungtot da ka man. Ay unay daytan, akinasaya at kulas. Bakit? Ano na tama ti umay mang pasyar ka na ta, ang gagayam ka na, ano na pa yung magigayam ka na ta. So, nabaknang ta, iti gagayam. Wow, lakay. Uray dagiti sigud a gumurgura kadata. Ket imay da nagpakpakawan. Imay da nakigayam. Talaga, akas na ti tao. To bumaknangain, wano sumayaatan ti panagbiag na, asit ganda matain. Kikilan da pa ikitin kas kada kayaw. Kita ni Maray, kani Tesay. In-out ngay masidagda kada kayaw. Dinto tayo, di kat agpada da amare tays. Neta lamang sisiim kada kayo, tiraramidin da. Akagindan ti itarabitam da. Un nga raw, tatang. Kasta nga men, ti tao. Ngam saan mi atutupan ida. Tasaan akayat ti Diyos, ti pamalas. Ngamen, kukwa ti Diyos, ti pamalas. Puno na ita. Tayo din nagsakit ti pamilyada. Kat na kayo mati si Pupuskul panginasit ganda. O na datang tatang. Ay, yak pala na, irmaman. Agpasaw. Hindi awan kayat na. Nang parakis na. Hindi anda kayat na. Imasidag na. O naidraitan ka. Manong kulas, manang dolor, umay kayon, mangantayon. Walisa, sumaruno kami. Anya ka tilino tamasi daan, ha? Daytay paborito mamanong, imbaliktad ken bakarita. Hey, apay. Di mo masorsoraw ti agbalinaan na alumamaya kas kanidolar si Kalisa. Unay mo daytan tata. Amuyo mo ta kastoy kon. Uray kastoy ti pinagsasaok. Tawan mo ti tao a pinasaktak, wano rin ang gasak. Sa bagay, agpada kayo kan Nicolas sa dugdogsak. Makaranggas ti panagsasauyaw. Narwamon ti tao kada kami? Katawan da kami paikit dia. Ala, nasaya at matno saan nyo asintiran na iti nalaing sumaudit Baybay akida tata. Tawan mo't maganap ko kada-kada. Very good, Lisa. Kasta ti nasaya at tao. Nay, nagtutungtong tayo mo't tata. Intay ko mga anan. Unay daytan kaka. Nay, si kamot ti masabat ko, Lisa. Una na durang. Nagapuak di tayo ngam di magasak di tayang dasita. Impang kumanjay, papaitod ni manang dolor. Apay nga rod, asang katalyaw mo tinagapwam, akasla ada kabuteng mo. Kam amak tingiwa da kita tatao di tanana. Kam amak pa'y ti dila da. Anya ti kayat mo asawan. Chumanismis da. Ay asino ngay manan ti chis-chismisen da. Damanang durur kan manong kulas. Iso nagsakit tinakam ko. Tajak mo't mabalin ti makiapa kadakwada. Ay, awan maabak ka Naglalawat tingiwat ti chismosa. Ay saan mo akabaulan ida? Kinusilapak latay da na. Nagsaya at dagiti amok. Adda pa'y lamakunadamat. Uyawon da pa'y layda. Kun padaksan. Iso ang masaksakitanak. Ay, naglukudan. Agasam, ibagada apasikat kano dagiti busko. Ipasikat da, nga duti kwartada. Iso nga padawat da kano padawat. Ay, umapal da, tasaan da mapadawatan. Unay daytan, kaka. Mabalin, di minay kanida. Iso nga, agimon dakit tila adan nga ibagada. Saan na bale? Tamapan minto man kan idan. Ay, madiya. Baruam da. Ay talang ti mamagsar ng kanakwada ta mo yung matang ti tao. No, aday pamalmal mo. Naimbag da. Ala, ada ka na kayo na ita.
No, iso ti amoy o nasayaat. Iso nga raw ti aramidon yaw. Adumaw, tistak dita. Mapantayo ibunong Ha? Agbanog kayo pa ilaay. Ipurwak yun ata magsisipaway. Ay madi tatang. No, agiin nagaw da. Ket adda maawanan. Sa addamot maadwan. Ad-addan nga gaapa da. Isu ati nasayaat. Ket sagay saun may ngayawat kadakwada. Unay daytan kaka. Nagpintas mo tan dyan nakapanalugan niya. May dilugan nga. Nakapark ni Dante nga. Lugan nagdi pasikat na dyan. Lugan nagdi pasikat. Ay, kaya kastama itanay, nasingpot na kita na tao. Umot, apay ay kastay mo na kita kung may dagang ribuno. Lugan iti. Nakaparking ni tanay si Roktimangga. Damo, kulos pas na kita kung nito. Duwasa ako di bitbit na iti katulong na. Buntog. Agpipila kayon Tada itod mi kada kayaw. Pipila kayon. Sige, pila. Si Kalay, nagadwa sa umitay. Mas dawak, nagaduti sa unay ito, makibira. Makinito na, makibira. Ala, saan kayo nga agsusubang tawan maghanap yun tinita? Pada may kan kayo. Agpila kayo lang lumalpas. Dapat kami nga agibunong. O padapila ti pagpilaan nyo. Dapat kami mat nga agibunong. Iso di kayo gapura na unay. Unadetan ka. Adaak, itay agibunbunong kayo jilaod. Naobserbarak amin na tignay dagiti tao. Oray dagiti sumanao kontra kada kayo ka nakipila damat. Sumanao da, makipila damat. Ustaw ta kunam durang. Pabay nakla ko may dagat. Ngam awan mo't karbengak, tasan mo ta siyak tagi parparanod. Nagganas nga rong ipamulmul kadakwada dagiti gatas, kape, ganda dumapay ag grocery item. Agnar-ngaryot at ngagiyaw awat kadakwada. Pasig dami na plastic. Jaski. Yala, bay amlatan. Tasan akayat lagi ti agasawa ti mang tutup kadakwada. Di da kayat ti kasta. Di kayat da ket inisem, kinaawatan, nasayaat, panagdadanggay. Kenda dumapayan nasayaat nga aramay. Bilibak nga raw kadakulas ken dolor. Isuda dagiti bimak nang anakaparparabor. Ibagadan tupay laeng akinapasikat daydi akinaparabor da. Ay inaaya makapasurong adengdenggen. Alright, adam ta mabindisyonan da. Ta ako na nangarudan ti Biblia sa uti Diyos. Ti tao ang mairurumain, Diyos ti mang tarakain. Isaw, asaan na binaybayan nida. Nga oray kasanaw ti panakauyaw kan panakapadpadakas da. Unay daytan ka. Nakasingsingpot kayo, manong kulas, manang dolor. Saan mo isa, adalatamot, pagbidutan mi ata, imperfecto kami amat. Ang saan nakasiter aramidon ti tao kada kayo? Inggagara apa nagbasol da jay. Chismisen kada intrigaan da kayo. Kastoy ngamin da jay, Lisa. Siyak iday, kat may salaang akatulong. Labandera, wano babaunan. Kat nimot kulas, karpintero, manalon, ken dadumapay, anarigat at trabaho, tiar aramiden na. Wano, makunamot laeng akatulong. Pudoreta, agpada kami ni Dolor nakatulong lang. Hindi, mumitirigat. Imbag kayo pa'y amanong kulas. Tamoy at talyawon tinagapan nyo. Kasta nga na talaga ti may parabang. Dakas ti agsiga-siga ken agpanakar. Unay dayta na kinaimbag yaw. Sana o. Day, ada ka mait durang. Un ka kata kasaritak ko madadolor ken kulas. Rimwarda mait. Anya ti bagamay ata, ibagakton kanakwada. Kababain man nga ibagak at ibagaklatan
mangibaga ako maiti bagas ken para si daan ta ora itrabahuakton ako ma. Ay, awan di saan kadakwada. Iswa saan ka mapaay. Urayam lataidan. Amang mabayagan da. Ada ngamin ilaklakan da kay. Agsubli akto lang aruden akaka. Ket agyaman ak a. Bawanan yaman na durang. Unay daytan. Awan da pa'y may urayam latan at. Di da pa'y matsimang pa'y. Kababain mo't kaka. Ay na, nagrigat kay dinaya ti may sa amarigrigat. Kababain. Di kagbabain. Di mo ibain ti kinamarigrigat mau. Basta nasayat lakit na iti aramid mau. Di mo tultuladan ni itis. Piling baknang. Nakatangad akanayaw. Di pa'y agdumawg. Ada siguro stiffneck na Ha? Nasakit ti tenged na siguro no agdumaw. Ay, wala nga ta. Di na pa'y kayat yung kawas iti simple a kawas. Pasigabi na pang baknang ta naggapo kano ija abroad agit ti kawas na nga agiida. Kasta ti ibagbagana kawaray awan nagdamdamag. Just kay. Nagidya nga aramid ti rumbang nga ibain. Agmerienda kayo pa nana? May samat na ka dugdugsak. Ang nagsingpay. Sana kasi ti nga itis. Nakalamlamuyot ti panagsauna. Ngam di mo nyita ti ugali na. Puno day tatata. Ni itis ako. Nagnisit ti ugali na. Di nala matultulan ni manang dolor. Nakalalumamay mo ngagsaong talaga naalumamay mo ti kababalin na. Napudaw akababalin. At kayo magkayam nanadurang. Madaman sabot ti chismis. Dakas na ita. Di kaya ti kasta. Ay, sorry amanong. Makapasurunto mo dagiti simairo at tao. Sang kaibagak may ano ada kasta at tao kat saan nyo atutupan, saan nyo apanunutan, gan pagsaritan, tano, may palagip kat agburak ti darayo. Tapno maliklikan na ita saan nyo na pagsasaritaan nila. Nagiti na yung bagabanang, di pagsasaritaan, tapno, taragsak. Amanong. Oh, nanadurang. Nagsaya at no, kanayan kayo kamay pumasyar dito balay, tapno, saan kayo amay ikan iti pagtaengan nyo. Maya, ti ada ka sa sarita na tapno sana may stress, kas ka naman depress. Ay, ulit, di na ito yan. Nagsingpot at tao. At nagaroon parikot na, kulas. Isa o ti umay na ikidawan iti tulaw. Ibagayo lang na, awan parikot. Asaan na masulbar? Kuha kuma. Saan kayo ka di magbabain? Talaga po kami mat iti kinamarigrikan. Ay na. Iso maawatan. Amin na marigrikan. Una daytan, kaka. Pasensya kan baruk ta parikaw timay ko impasabat kada kayo. Ay na, kasta talaga. Ada tao nga ada parikot na. Ada mat tao nga awan parikot na. Nga adan to latas umang bay. Matakaraman daytan iti biak. Ay kuha nga rod barok. Ikarukon ti umay ko utangan. Uray tumulong kadagiti trabaho ditoy. Kasi ti panaglaba, panagluto, agdalos, ken iti hardin. Ado kami mo takatulong nana? Kagura naksamat, Lisa. Saan nana? Pasensyakan dorang. Talaga may samat na ito, Lisa. Dugdugsak ngam nakasingsing pa. Nanadurang. Bakit kayaw? Kan ado ti katulong mi so asaan na masapol nga umay kay agbanog. Ikan kalangan kanagiti masapsapol mo. Ket saan mo apanunutan ti panagbayad mo tapno saan ka may stress agrasakit kidi saan ka nga gaburidaw. Ay naijak ammo ti sawak iti kinaimbag mo barok. Ay na, sana all kaskada kayo. Ay unay daytan kaka. Maapresyar kayo dolor ken kulas iti kinaimbagyo. Kas kuna ni nanadurang sana all. Ket kasta anyan na nagragsak ti sa kabaranggayan no agtitinulong ken agtitinnunos
Saan kat nga agiin nintriga? Ta dagas na ita. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan ano pauluan. Part 2, Big Salt. Lito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang taraban.